Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka New Trap Integrated Territorial Organization hito Lasken area. Hapok jingalam jong Presiden Usamla Niman Ki Lingdo. Kala lek bini kendo yo Divisional Veterinary Officer jong ka West Jente Hills ban pensngau hau. Halor ka jingdawa ban marmot no mardor ya ka Office Veterinary ka badan hakathan Lasken ka basu e lingkrang klem da marmot da kisnem. Shwa kini gidi khot jong kaseng kila her jurep. Kila lam bakatunum kala pay bat akapor slap ka ka runglut hapo yeng bat kani ka bu jing e wat ikinong tray ki ba jing sekri hapo kani ka office. Hakabai dei bakani ka sengkala dawai ka sarkar ban chnapen phano mardor ya kani ka office namar bakinong shnong jong ka thain Lasken kidai ki badang em hakakam ri jingri. To nyalinga sen itu realiskan Iwan di Samusa dulu ini office juai nyalinga dan betang tang office betul realiskan suling le the bond the snem the line the house nem pak keman sarkar kata office the bond ujian upra tam giden ketin suling le nyalinga isen yo keman ni the bond the snem the line bujeng rim rak dong iman ku bun ba busan suling marjan tu senong sken ke mesti sning mut belang bat ku bagi jai marat tenek liang imut pak kemat ni bun jeng duna neling dawai neling ga jinjak neling kenung bentar ku per mujung MK marat neling ibi senong man senong kendong man senong udok-udok pak ku ring marat juk jeng toy te raja mesti ngui tempat kemak sarkar iman gua dok jeng dok nong gua krau tam beli igi merat kan iman gi gua lor tam jeng rei bun jeng yu nong dong i chung chnong tengi dawan sarkar uyu IMK ngata go office de building building deput kita pra bieng go gi dawai kam tam di igi nong kre man gale chnong ko santar yang ai dan ditiliam dikerpak dari sarkar itu kenang mesti gue man saya sudah selama first yang tak sang miskin itu